बे रायमनायाव जाहैबाय बलमजरा रायमना बलमजरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव रिच वाटार पार्क बे पार्कनि नामा बेखौ खुलिनाया जादों 16 मे 2026 आव रिअपेन जाफिनबाय सेकेन्ड सिजन मैयानिफ्राय जादों बाहाय फैयोब्ला 350 रुपिस पार पार्सन नांगोन आरो 5 बोसोरनि गाहायब्ला गथ'फोरनो थाखाय फ्रि एन्ट्रि जाहैगोन बाहाय फ्लटिं डिभाइस दं रेस्टुरेन्ट दङ डाइन खालामनो हागोन थालिबो मोनगोन फैनानै सुइमिं सुटबो मोनगोन ड्रेसबो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे मेल्ला फ्लटिं मेल्ला स्लाइडिं डिभाइसेस दङ अक्ट'पास दङ फैनानै आरामै बाहाय दुगैनो हागोन आरो एभरिडे जोङो जोंनि बे बुस्थु पुलखौ जोङो हाइजेनिक मेनटेन खालामो एज वेल एज बेखौ जोङो एभरिडे भेकिउम खालामो एभरि आर्लि मर्निं बेखौ ओपेनिंआ जाहैबाय फुंनि 11टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 6टासिम रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो मेसेज हरगोन दे मस्ट वेलकाम बयबो फै रंजाफै आरो जोंनि साइडनिफ्राय जेसेबां नोंसोरखौ सेफलि कम्फर्टेबल फान होनो हायो एक्साइटमेन्ट होनो हायो जों बेखौ होनो सेस्था खालामगोन जोंनि वेबसाइट दङ रिच वाटार पार्क होननानै आरो बेहाय नाम्बार दंखायो अलरेडि कास्टमार केयारनि नों बाहाय कल खालामबानो नोंखौ बाहाय तुरन्त रिपर्ट आरो रेसपन्स मोनगोन नोङो कल खालामबानो जाबाय बास गसाइगावनिफ्राय सराइबिलनिफ्राय स्ट्रेट फैनानै रायमना नेशनेल पार्कआव फैनानै बिनिफ्राय लेफ्ट लाबानो जाबाय ओमफ्राय नेशनेल पार्कनि गेटनिफ्राय रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय only 5 किलोमीटर नांगौ बास मोनबायबो ओमफ्राय राइट हैंड साइड আজি আমাৰ ৰিঅপেনিং হল একচুয়ালি আজি নহয় যোৱাকালি হৈছে 16 মে 2026 আৰু এইটো আমাৰ সেকেন্ড সিজন হয় তাৰ লগতে ইয়াতে আপোনাৰ যদি আহে আপুনি নিয়ারেষ্ট যোনটো আমাৰ ৰায়মনা নেশনেল পাৰ্ক হয় তাৰ ওচৰ তাত পৰা গেটৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় অকল 5 কিলোমিটাৰ আছে আপুনি আহিলে তাতে সবকে হুদিলে গম পাই যাব ইমান কনফিউজন হ'ব নালাগে গোসাইগাঁও টাউনৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিলে ৰায়মনা নেশনেল পাৰ্ক আপুনি পাই যাব ইয়াতে সুবিধা আছে আপোনাৰ সৰু পোৱালি 5 বছৰৰ তলৰ যোনে হয় তেহঁতৰ কাৰণে টিকেট ফ্ৰী আৰু তাৰ ওপৰত যিমান এডাল্ট আছে মেল ফিমেল হওক যিনে হওক তেহঁতৰ কাৰণে 350 रुपीस পাৰ পাৰ্সন আপোনাৰ ইয়াতে টাইমিংটো হল ওপেনিংটো 11 PM 11 AM সৰি তাৰ পাছত হল 6 PM ক্লোজিং টাইম ৰাইজৰ হেতলক মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে আহক সবে মোস্ট ওয়েলকাম আৰু এইটো আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ ফালে পৰা সবকে ভাল মেসেজ পঠাম এন্ড এজ ওয়েল এজ উইথ এন হাই ফেসিলিটি এন্ড সেফটি ফরওয়ার্ড টু এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ